bwire buri mukazi wena abase kugira cyayibikira kuri bekangu yatebekanisiza ntya ukinama so yetsa kali ora waje umagara kuto waje retirement ugenjuri yoso mu y'umunsi ya retirement mutakaza Yovan Sirwenduru ryo mujekero omukyara wa district ya Kiruhura yahiga abakazi bona barkwenda kubingo bworo ukutandika kwega kubika atyo nko kushaba abakazi bona ukwega itero mbibina kurebe kangu babasa kureta hentunguko makagabo jeje abakazi twantibika turiyo musako ntimanyisa ngo turiyo nturwana na bworo torukubasa kubingo bworo otegeisire na bagenzi bawe bote ine sente ukatware zabo nabo batene sente bakatware zawe ukagenda ukibone ka business okongeramo umwana wawe kibana umuruko ukazikozesa ukitungo kashashura sakwe kagumizamo kandi nentunguke kagumizamo cyakiriya ha saving sakote kuba heta savingire membership naka sente kake konka saving culture nani mbiga bakazi bona members n'abatari members kuja kuba members we Evans Magezi ukujotera abacyara apate ya NRM mu district ya Kiruhura yasima abakazi ba district eje abo kugira ngo nabekambi kandi bakozere cyamani antunguka ya government mu government ya NRM turyo myanya erinke y'abasheje abo kuba mbwenu ko kureba na leadership hato kweri ya government eji wareba vice president no mukazi speaker no mukazi umukazi ukora yinura no mukazi ni benshi abakazi abagiye mu government ijo emyaka nkenga hekweyireho nkayikumeweyireho mere mujenyi akaba ari mukazi yayitsimba n'abasheja yatwara entebe y'abasheja yajokeranya bushozi constituency kandi ari mukazi ngwenu burhantu hona ntu benefiting aho hateke nkitweguza munonga nk'abakazi kureba ngo neto government kitkagimanya habo kuba tukaragaga mbasi amukoro nugo kumuhejo ikatafire asimira mwembezi wihanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni abo kubahereza miliyoni 50 uzo kongera umusako yabo uteireho no kwereza abataro bugabe Museveni n'abashabire sente amazima ko President Museveni atwigire kari kandi bacaramwe nani nyenda kutwegeje cyo kumanya ngo umuntu twakora ibintu bya rahanga n'abashuma kuri ibi ibyo message y'umuntu mweyo gukora abantu mweyo kwatanisa n'abantu Mubichi wachibineti indumesiye ashaba batarabona muri Kiruhura ukwega kubikira bukuru ati nuko kugira ngo nuwo bunaku umuntu kwega kugira kiyabika n'ubyakuba kike kita bagenzi banje nyenda kubagambira ngo ebintu bitwayega ninga nanye experience yinyine najya ngo buto ekora bukuru konka buto kwebeta kozire bukuru kweje bonabona icyo ne kintu kikuru munonga amakuru gacyo obwo inamani obwo kino buriyo obwo kiri kubasa obwo kine bitekateko birunja abo ko kiri muto obwo kine aho kubasa government nungeje ya NRM obwo kine president murunje kutereza obusinge obu nubo bunaku obwo shemeye ku saving twakweshengereza deba ngunyensia ahabo kuba okukura okuzarwa kuruho okuba muto kuruho kandi haro no bunaku bukuba mukuru urukungano rubera har Bishop Sigaruzi muri Rushere Kiruhura kandi ruberitebe kandi siwe kushijime bikoze rwe umwaka no kureba ibirakora umwaka musya amakuru agagasha kwa Job Kato aba Sky TV agenshonga